Kalong kajing sya kajing kerku na benta ki kun samla ki balabyang kajing nang jing start ki bakhalempat yo kam yo jam hadiam boba disparsing rani ubadai menawat RTI menta ka kenti lala bahadu 6000 news pa prateli ki kam balat ki tanat sarkar boper te hadian bangalale RTI na sekretariat yang jinglat ci purs aspa san pulai sekretariat nanta aspa ar po serikosyo te menta pada ngale biang ka RTI habaro department po mekhalia te gidon ki department ro ki bang klem patai ko sa santeli department te menta gini kepala yo menta nga wara ka report api menta bagi paiba kintip habaro department ki lak purs santeli te habakhenya ka total jinglat purs bro khoi kapoi khat news pa pra post khat news pa pra post namun kong water resources department kalai chispa pra polai teli kawar ka directorate of statistics kalai chispa lai polai teli kabalai ka directorate of horticulture kalai lai polai teli directorate of agriculture lai san teli nada kasai and water conservation kalai aspa ar phonri teli mo kasai and water conservation aspa ar phonri teli nanta ka directorate of commerce and industries kalai jadu chispa kalai teli ka directorate jong printing and stationery kalai jadu chispa sao po prateli nanta po directorate of sport kalai tang lai hoteli sport kalai hoteli nanta personal department apa sekretariat meminta mencuam 4 yo report teki aim tahdian personal department ke balabat hidau chief minister jongi kadon kijing thali ka pus nam tau joint secretary khatwai teli deputy secretary lai teli apa personal department nanta mekhalia state rural livelihood society kalai ka pus hadu khandai ho teli nanta health department kalai ka pus hadu san spa sau penyo teli babon ki pat ngapat yo report kumga is kasihil ngam 4 yo report bat kiwe department kum spo jowe ngapali sim report chatura ro apali sim nanta forest department kalai ka pus hadu khandai penyo teli ka prudi kalai ka pus tang khat khandai teli ka education kalai ka pus nagyo atak khandia report tang ar penyo teli nanta ka directorate of community kalai ka pus khan ro teli tiga total ka pus hadu mentai ni department bang layo agar report kalau me khan news pa prapus te bede bang ka RTI bang ayo mentasngi tiga ne ka fai ka bang wara angne kane pa de ka accreditation list nam ta ki non te sarkar ro khoi ka accreditation list mun kane ka de ka sti nam ta ki non te sarkar ka sti ka mun ba don le se yo don ka kino no te sarkar ka sim jingjar ding promotion dan ne ka don jing thung kam be an le gadon gano ka jing bomyo ay pension le ne gadon ka jing transfer kam be an teknologi sarkar kane ka sti nam ta sarkar la gadon kam ki basem jenjar kontak bayanga te hangne gadon gilis paro na do ka joining report ka confirmation deed nanta ka request bar ka gadon ka ni tikane ka accreditation list ka bang wara mentas ni pat kini ki post ka ba lalat menta ko batai pi ka poi khan news pa pra ka so si banya thu e phi idon ki post ki ba officiate la inshallah pendu adu khandai penyu nanta ka compassionate ko karau la pendu hawarja sipho dei kidon ki badu menta gedang thum compassionate karau po ka depan te habede ka officiate gedang don ki bathum officiate menta ko manong po pada noston tigane ka dei ke wara ka report mentagasni te nganamla pan penjurong namang anda pulai ni ke simpor ki kantar ki alkantar lagi ta ti tang ita hing wara ka report ba phin ya tip sha ba phi baro ki ba khamtam ki nungwat kam la jam ba nang ne sikmat ka pus kalai ru khan news pa pra bat hakisni ke bansawan ngan sawara issue ya ki report ke bangam pat yo ka report adu menta ti ke ba khambuan ka de ka ka pus ke balai ka de ko health department ti bobuan ngan pat yo ka health department is kasir ngan pat yo ye ti tang iwi department kala idu san spa sau pinyo ki pos long ki nadu kata ke pos ka kanthum nadu ki pen ki pion ki mali bat kunta tater ki barit ki pos te ban pule kata te hapule bro khoi ne namla te ban ai inditir namar ba ka buan pala kili tanga fai ne tengi sethu ang ne umta te
kino ki bakwa in detail pe ki don kam ban shuin bok yenga bangan shu ai ki detail pa department ki pos ayo ki lak ti shuin bok ki nombar jonga